Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum namai kna ke nalang ba zi ingkai je skui ting kum chang na jang kai je madai ba mai ting chwa de reinsa paulia ga radle North East State Manipur ge kaklebe ka chibe pe dai zate tibe damai tingmui ge Imphal ge angki mugu hnam kya spy arambai tengol mina hai na ria mane senior police officer je peki ge na nim terabs ho ge peki du te siani de le je athe de le za ai polam ge ne angki mugu hnam kya spy arambai tengol me pere ge tingkhang je Manipur commando spy mara mane janai sumai ge bani go gimi ge dei khang ge kai ke lu je protest de le je khache de le jane chige Manipur police commando spy mara mane angki mugu hnam kya spy Imphal ge bamme arambai tengol mane panigo senior police officer saib janim tati blam gene hanam kya spy me pere ge close kak je gimi kap mak ra hange du rangai dele je ache dele jane Imphal ge bamme kim go hanam kya spy arambai tengol mane nim tati be peuze additional superintendent of police morang them Amit Singh le je ache dele jai pachu police manai security forces spy mane swift operation te bigine nri pa kai ka gadai dele je khache dele jai chige police manai security forces spy mane swift operation additional superintendent of police moirang tem Amit Singh jen ri pedra hange operation te bigena gimi ka ka begena kimego nam kya spy mina hang na du ka jam de le ja ka che de le jana North East State Manipur ge hazet kana ko kimnai kime ka ge tati be ka pe ke ji ge chumai ge ka kle be pet bigena chu je chunaria ka chang be ge zemna chai chang di be mina hai na je hang kreu je skui me chai chang de le je Manipur gu governor Anusuya Uikinan janai sumai ge state assembly ge sale jane Manipur gu governor Anusuya Uikine saje chaidi me pere ge due verification nulo je pani ki bo me hange mina hang ket ge charang kang lakre pe le je du ka chedle jane governor ne saje state ge kakle be pet betin sora hange ne state government mata te mre me je du le ge sang de le je du ka chedle jane Manipur ge kakle be pet be tin sora hange ne mina lak ke je chang rak se je sna je hai ke je hang hadai je ka chum me je nim chang le je du a chedle jai chi me pere ge du due legal formalities lugai luze pet gai ka gadai le ja che jane mina chang khre me je FIR kai chang de le je du a che de le na mai ria ka chang me ge jane North East State Mizoram gedu state assembly genen janai kana ke jing kai ji dise sumai ge Indiaram go center mane Myanmar banai Indiaram ke de go Ram Rai border ge FMR lu to lu je fencing kai ndra hange kam ke gai blam ge samria kai ke gai dele je ache dele jane samria kai ke gai bi ge home minister ke sabdanga ne Indiaram go center mane kam ke gai bi je ngaung gya gai ra hange center me je rangai dele je ache dele Indiaram banai Myanmar ke de go border Ram Rai ge fencing kai dina Myanmar ke de ge जो हजन में बम बनाए इंडियाराम मिजोरम स्टेट के जो हजन में बम का के ngो halakta di je terim nara hange changdi bji gene jane North East State Assam ge senior Congress leader Rana Goswami ne Assam Pradesh Congress Committee gu working president tabam pung bigine solu je tetra hange bugu tender resignation janai kana ke jing kai je se sumai ge pe changai de le ja che de le jane Rana Goswami ne Congress ge ne solu je tetra hange resignation pe changai blam ge plam je rang chi chakra hange opposition leader Debrata Saikia ne Assam Legislative Assembly ge du ki je demand de le ja chi ge Debrata Saikia ne Goswami ne daite baby zigene party gene solu je tetra hange resignation pe changme jane pachai gen dai gum te me bize madu ka hre bega je timi chai je rangai ra hang Rana Goswami je rang de le je du ka chele jane mansa pa umne sa je Rana Goswami ne Assam Pradesh Congress Committee gu working president tabam pung bigine jane Congress gene solu je telu je BJP ge rogai le gu le je ache dele jane Assam go chief minister ne sa je Rana Goswami ne BJP ge rogai me mago me ga che blam ge blam chi ma le je ka che dele ka gane rogai be na pa gui je la le ja che dele jana Assam go chief minister Himanta Biswa Sharma ne sa je wang dara beting kum chang na jang kai je srok assembly election ga Assam ge Congress gine Muslim MLAs marames du plan and sindu dele je ka che dele maki ta du dele je sale jane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi North East State Assam ge hzikna na hange wangke bige mre Kaziranga National Park ge du tetau gu le jaka chedle jane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Assam ge hzikna na hange wangke bige Kaziranga National Park mre ge wangdara ba jingke hzi disen mai design ne tet kai gu jane tingmui ket bam gai gu le jaka chedle zor hat ge ten do dai magge
Zan Assam Dimahaso district Haflong ge bamme 32 Assam Rifles spy mene Haflong ge klok na new kubing banai upar bagitar ge bamme hange tingmui ge kababe kantobe solar light me pe gai dile je a che dile Zan Assam Rifles spy mene klok na new kubing banai upar bagitar ge bamme hange tingmui ge kantobe solar light me pe gai be bizigna klomra mene 32 Assam Rifles spy me pere gidu penui sui ibsam pe changai dile peting gati mene penui district ge Zan state ge sui te meda ge aigom je tingmui ge kantobe solar light me apply te gai bize ngau magza ka gna 32 Assam Rifles spy mene pe pe kai be bizigna Zane India ramge psi hingdi te ta te me law commission mena mati magze wang dar betting kum changla jang kaije skui lungge haji ket negine lok sabha gudu state assemblies gudu zane local bodies gudu election bamrabe one nation one election hingdi kaile gudle je man sapo menen janai kana keuji kaije dise summai ge sali za India ramge hingdi kachibe kairabe one nation one election go hingdi je India ramge wang dar be kreuje skui lok sabha election wang makbso tingkum changla jang kaije Skui Kapeke Benai Nchekyu Lunga Commission under Justice RTD Ritu Ras Awastine recommended Gulei Zakachedele. Zana Himachal Pradesh ge Hanai Kum seat ke Rajya Sabha election bam ge BJP mena duidele zaich ge Congress mena du cross vote kai je BJP hang vote kai be bizegena Himachal Pradesh gu unit of the Congress State Minister Vikram Aditya ne du patabam gene solu je tetrahang bugu tender resignation je pe changai dele jane Vikram Aditya Singh ne patabam gene solu je tetrabe bugu tender resignation pe changai lu be changge mati magje pane pe changai be bugu tender resignation je ludai ni le je ka chudele za Himachal Pradesh je Congress mena rji te be state le achules du tetibe dam ge seat ke Rajya Sabha election bamge BJP candidate hangge Congress MLAs mina hang suruk mane cross vote kaile je kachudele jana Himachal Pradesh state ge seat ke Rajya Sabha go election bamge BJP candidate ne du teti bjegena Himachal Pradesh state go Congress lamgena chief minister pungbepe Sukhvinder Singh Suku ne patabam gena solu je teti je BJP ne Himachal Pradesh go chief minister pungdai rahangge floor test ku gaile kachiblamge Congress lamgena Himachal Pradesh go chief minister pungbepe Sukhvinder Singh Sukune rang chichakai je patabam gena solu je temle je chedre za Himachal Pradesh state ge Congress government pungbeje tingkum kominge pung tuisya kole je na pnuya kangi me bole je na wangka dai bigdu kduibe te lya gule je ka chedle za na Himachal Pradesh assembly ge members plane rex rukje de sedla muile za chige je Congress MLAs mina hang hadai je na BJP MLAs mina hang kaije mingye je na pansa kchumja independence le je ka chedle Aigena namai kana keu jing kaije skui tingkom chana jang kaije mandai ba mai ting chwa de rein sa po za loi gai dele pi gai zain king gai nim le ne je to dele